Tauni ya Mlolongo irerikana ikoretwo na biacara ya hitho na iratherema o muthenya ya wendia wa ciana nini. Wa ica ikuhĩ kwendio na ũrĩa ũtũmĩte gĩkundi kĩrĩa gĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra biacara ĩno nĩ yathiĩ na mbere ni mwana wa ciumia 2. Kuna wale watoto ambao ni wadogo, the vulnerable girls, ambao wanafanya katika hizi madanguro yetu ya Mlolongo, mostly ndio wanaikuwa involved katika hii biashara ya kuuza watoto. Tuko na well wishers ambao wameweza kuidentify na kujua kwamba the following people wanauza watoto. Tumepata habari ambavyo tumeweza kuact kulingana na ujumbe huo tumepewa. Mwana uyu akirikana arendetio ciringi 60,000 no borithi marakunyirwo horo uyu ni muingi na riu mwana ucio ari ceceni-ini imwe ya kuhonokia ciana. Tumeweza kufuata mama mzazi na wale ambao wanasaidia katika hii kazi ya kutafuta mteja wa kununua na wa kumleta pamoja ndio waweze kupatana katikati. Tumeshika wote ambao wamehusika na tumeweza kurecover mtoto akiwa katika afya nzuri. Kuringana na munini wa commissioner wa Mlolongo Dennis Ongaga, ciko cia wendia wa ciana nĩ ikoretwo igĩthiĩ na mbere gũkũ, no rĩu borithi me maitho gũtigĩrĩra arĩa maratheremia wendia wa ciana nĩ mahobanĩrio. The range of selling kids katika hii area inaanzia mtoto wa wiki moja hadi mtoto wa miaka 2. Huyu mtoto wa leo ambaye tumeweza kurescue leo alikuwa anaenda kwa 60,000 shillings. Na hii pesa inagawanwa. Wale wameleta mtoto, mzazi wa mtoto ndio wanaweza kugawana hii pesa. Arĩa maranyitirwo marĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Mlolongo metereire kũhingũrĩrwo thitango. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.